Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Upekee wangu, na leo ningependa kukupa neno au ujumbe wa matumaini utakaofaa kuongoza katika maisha yako. Ni kwamba tumaini ni sauti ya utulivu inayosema kwamba endelea mbele, hata pale tunapokabiliana na giza lililokolea. Ni ile imani ya ndani kwamba kilicho mbele ni bora zaidi. Si kwa sababu vikwazo vimekwisha, bali ni kwa sababu tumeamua kuona mbali zaidi ya hali zinazotuzunguka. Tumaini hutupa ujasiri wa kuamka kila siku na kujaribu tena, hata kama jana ilituangusha. Tumaini halituaibishi, kwa sababu huwa linabadilisha namna tunavyoitazama dunia. Tunapolishikilia, tunaanza kuona fursa mahali ambapo wengine wanaona matatizo. Tunagundua funzo ndani ya makosa yetu na kuona uwezekano ndani ya mapambano yetu. Tumaini hufanya mioyo yetu iwe laini, akili zetu zifunguke na hatua zetu ziwe thabiti bila kujali safari imechukua muda gani. Na zaidi ya yote, tumaini hutukumbusha kwamba simulizi yetu haijaisha. Bado tuna ukurasa mwingine wa kuandika, bado kuna nafasi ya kusimama na kupumua tena. Tumaini hutushika mkono na kutuunganisha na nguvu iliyo kubwa kuliko sisi wenyewe, nguvu ya imani, kusudi na mwanga unaotuongoza mbele. Mpendwa, unapochagua tumaini, unachagua ujasiri. Unaposhikilia tumaini, unaamini kwamba siku njema ziko njiani kuja. You are a brand, own your value.